Nasmor po pajabat tadi kita sudah. Tuamu ina upuk si Kristi. Salam jalan beliau. Adi para kamu binangku ini. Alay asih wah Tuhan ini. Boy do berubah tahan tu serio. Aku ya, ini murumuna. Sedia kapamudo au amamuna. Sedia kamudo rohamuna. Kusona terurpe au Tuhanmu. Dan kia dilupamu. Sangat biar doa mereka. Alani irina asa hubatega diri kusonar. Iko taruh kuruhamuna. Tuingana muna pasatu tina. Demi patursamu berohamuna doakan muna. Namek kelek behamua. Molohani tinggal muna bersul suapiu. Alaina. Tanya ko kamu memahami nanti kalau hari suri terlalu mau biar kami lo prata aka bau putau aka kotau alarong do bertanggung jawab naso sikop ikut kami na mahabi ikut anak ta abang Kristinon na mahabi pas kopuli atau pertanyaan mah kamu Tuhan ini asa dilir gugur di hani terlalu bila dia tahu selamat jalan mari hamina di julu mahamu di pagi-pagi ini mahami akurasi mah semangat muna Tuhan suri akan nantinya komuna saudi dohonok kudu tuho paraku aman Kristi nunga ape tu mobil main suri bibeno iman di keluarga yang kiko mahiro oh masih iru apa pagi doa kutuh anakku masih takas di bodoh semua dia hamido bapakku tumpe sebenarnya masih urusan alai dan kebi adong nagari putar belia di antara di hari lam ido tok sudah mengutuk masih asa di pudian di inato inamu nungan adegan yan hubungan nang ikulat tabadengga manyan hubungan tamusi sok ini tok dulu bakal baru main nani doa semua ini jolo hata saudi hata pasirangan tu di naon nabutar bainaw ada rasa ditutup alam mereka maju anak musik nani buku itu selina 153 buku itu sen nomor 153 di surga asal dengan di surga hasil nangani inganan na odumay gani tusin ay ngulaw muliaw asarap po Jesus aw di surga hasil nangani inganan na odumay gani tusin on saya totosak kunamay laman dapoton surgoy
kata rapat matang yang maya. Puji-pujian doa sang ngapur doa tentu pasah atau di rohan nami uji sustuan nami di rubanmu bertemu juga setikyu. Alaniasi doa tolong di rohan doa Tuhan. Boy kami berpungu keluarga besar tolong di bagas setikyu. Iman amarsi Allah Tuhan Allah daun di alam musada ina siat Tuhan Tuhan nami. Hamang nabadia, hamang nasuburu. Aku secara pandang ngoni Tuhanku. Berusaha ruhan amin lapor patut. Dan sanggup dobe amin niat marsiram Tuhan nami dot inanamyo. Alay nung asumoni pagkanamu Tuhan yo Jesus kinadunani. At tumalani piamang nabadia. Selehon mago goriha bigarup marsara Tuhan. Terlumu bima Tuhan di binopar nina nami ono Yesus Tuhan nami. Biarakun nami Tuhan dia keburu nami Tuhan. Dia kebahupu nami amang nasuru. Leon mayai pasut Tuhan di budian nina nami ono. Asa tetap Tuhan boy marpungaran gorni. Keluarga di banyak kaya nami ono Yesus Tuhan nami. Asa tetong Tuhan dalam tubalgana Tuhan. Akka pasu-pasu nang si jalon nami siako Yesus Tuhan nami. Amang nasuburu. Adong dobe Tuhan ya kaya nami ono Yesus Tuhan nami. Nasura bodarok kapo Yesus. Asiro hamdi amin Tuhan. Padunuan Tuhan sirokap ni tundina Tuhan. Dia rekun nami dohot di buru nami ono Yesus Tuhan nami. Ajarok Tuhan tuntun dengan nama si tukul-tukulan. Dia kalau beribu-dibutuh keluarga ono Yesus rasa nami. Amang nama dia. Gugdo seluruh pengalusan Tuhan, amin Tuhan. Atau murasi hamilot mudah-mudah lurus di Golgota Tuhan, amin. Asa orang terdapat suri basu-basu si leononmu Tuhan, amin Tuhan. Sadokin nari piamang nasuburu. Nagtaruhan nami mainan nami o Tuhan. Tuwing na persadokin nani o Jesus. Oh, matutong Tuhan na matyagay orbuk ni Bakena Tuhan. Oh, matutong Tuhan na matyagay tundina. Asa tutong boy Tuhan. Marlas ni roha amin di hari-hari o niyo Jesus. Marlas ni roha na sila Tuhan di hari-hari o niya magdabadia. Di hanorong panuali o ni. Sumadya sa jimna Tuhan amang nasumuru. Atong Tuhan nami gudang na hidup Tuhan akarang kaya na adat na nagsiulaw nami paggogoy amin Tuhan pagulaw niyo Jesus sama niya kaula-ula nami Tuhan paggogoy na sinadotong Tuhan nasuboy roro be Tuhan sa hatitikyon di akaran ng roho Jesus Tuhan nami pahibas na sila Tuhan pataro na sila Tuhan tuwing anon. Ada totong rapag kami abang nabaria. Now Tuhan pataruhon ina nami o tuwing naparsadok kinani. O Jesus Tuhan nami. Disurya ka matarasa Tuhan. At kay natasuri para taman. O matotong naman dungani Tuhan. Bahay kami marami sorang pangulaw-ulaw no Jesus Tuhan nami. Asa kami tawa sa ngapon. Diguar mo Jesus. Asa gabi apuliaw di guarmo ulaw namin tumo di bagasat tikyo pupasahat namin madaging doto di namin tuwarupan mo Tuhan masalang mo Jesus mulai sa tikyo na otro di sa liling na Amen. Asa di lambung asa di lambung
dangi si perusi ombuni oh andingan roti kiku asa burhan maundi Perjulu sehari madep kata tahun gate di tua peruratum adita salutna jumlah sehari satari godang ma di penguan habuk di rohat di seumur keluarga besar nenggolan rohani sapardonganon ni Lesliot tekas do tutu di rorona di partikianon nama dapat kamu di pugoni alamanon imasi ala tekas do tutu nanti lalawan nakariring iman atu nang dialat itu atak rolai sekali salubna dongamu nemsian 2 unit Alabama dohot paluta magsalut na tayo hami kadungamu tukso isa pahami le laber kehalangan akan aring gama jaka di karijota takas do di botaho tungnope di haroronami madapotok kamu na di keluarga salubna dang na di haroronami tung do dohot kami le yakana marsi tahunan semua kita siap perdongano tutu deh butuh kami do le yakalummu nang di hamuna keluarga ido tutu adong hatana tua-tua nama dokon tubuh matung perira di robak ni semangat tu nak pesa rumah tua na tua-tua niba lumut do roha memang mulumudi jalalah sudah nami do tu hamuna keluarga besar nani tinggal na tua-tua asanggia matuk tipu terapu yak karoha asanggia tuari namanya tu datang masalah akasal seneroha ro dono nami masuk kata na tua-tua nama dokon asal abang matung sanggar nama dundung matung disembah ya barobah basal pun di hamuna di partua ni na tua-tua nak kenal lengon di tamiang nami sa pardongan muna totong mati gua kasilas neroa cuk semua dia pe di haruru nami madapat kamu na keluarga besar nenggolan le adang do papung kami songan pabenan nami dia kapan koli asanggia matong dari namanya itu sekaman kulinoli kaman kulinari enggak melek tuk semua dia pernah nabuhi terpasatan tuhamuna las marwa dengan nami masuk ke tanah tua-tua nama dokon asa bakara metuk hutan ibaho bataru tuk ma hutan ipanggawean bahwa semua mana nama jalo ipas mahane kadang amuna nama ngade sudah betul mari merlama melat mau lihat tema tapasahat buat tapasahat bahasa sian kami keluarga besar di mobil tetong madok ulat itu penituan nang di haroromuna di mobil dongan di puna di Siliot dongan seperkari itu potong mereka kami di pardongan muna mudah kami nungan mamer takas huang mereka kaima di kerjasama muna di pardongan di kerijo bagi pikir mangihut potong malam tu sagana berhamuna kama nami dongan di puna di zon jala tutong lam tu bagana jadinan ni pardonganon di tonga-tonga di parkerijo muna buat teman-teman tong nama dongani hamu na padong na samara manang dia pihak kaya ulang mula na berdaga mapalagi nung ay nakadipagin naka penerangan nake ipas-ipas dohot di papena muna nung ay matatong mahuha po nito kami nangakari hata paso hata tangiang na pinasa muna di sapot tuhat tamay tutong-tungan ni keluarga nami lumubi ma tu pinopar di day nangon nakadi burian na molo tung songoni pihata mo dete nami maralupok ka muna aka dongan ni ko nami di zon tuha mapasikopon martaba-taba masras roha tuha muna kadu ari kemudian siluboti mahami makamudatehon hina kompak do hinauli ni pardongan muna martabulate Adorang sudah mulai acara namaralaman Opo Christine Buru Manunang Parjolo maju jawab kami sangat tertib acara Nagabisi udah orang tadi daga saktikio Parjolo marin di maha 757 ayat saya 12 Laus mangih umma jujur ngulu
manang riwayat hidup ni dainang opo Kristen. Laos mangi hukma Muse maret di 575 ayat sada baru laos mangi hukma horong ni hula-hula saluhna sia toru satu gijang satu toru laos mangi hukma Muse moro tung adong nama dokata sian horong ni ale-ale maupun aka pemerintah setempat dohot aka kesehatan Marbeda 250 tahun. Di surga hasomangani inganan nadu mengani. Di surga hasomangani inganan nadu mengani. Tusi neng lau mudiau asarap dohot Yesusam. Tusi neng lau mudiau asarap dohot Yesusam. Tutu gudang dope adong marningot au di tanoon. Tutu gudang dope adong marningot au di tanoon. Saitos tosak kunamai laumat dapot tos surgoi. Saitos tosak kunamai laumat dapot tos surgoi. Upasahat kami laumat jaha jujur ningodu ni denangon. Jujur ngolu manang rewat hidup ni dainangon setiap godang madihamu seluhutna anak tereja inata soribada raja dongat tuhu raja ni boru raja dongan ni sahuta raja ni ale-ale terlumo madihamu raja ni hula-hula nami seluhutna los hamu maju ausongon anak sekangan ni dainangon paturakut jujur ngolu manang rewat hidup ni dainangon iya dainangon nabarguar riama boru manulang manang kupu Kristin tuh dainangon tanggal 15 Januari tahun 1965 dungi marhasotan dainangon tudamang persinuan nang jumulumod dingi ima marga mahulae sian pusuk perlitan tahun 1920 basaro tuhani di basa-basa hoddo tu dainangon tulu bawa dohot dua boru ya anak siakaran au diri amani Kristin Imana mangalak boru ni raja boru mute sia lubang mute metiti tahun 2022 basaro Tuhan ini di basa-basa hodo saya dadak boru di hami ia anak siapu si B2 aman yamsal imana mangalak boru ni rajai boru malau sian si habok kawong perlilitan tahun 2020 saya di basa-basa hodo saya dadak bawa dinasida ia anak si Betolu dan marhasohotan dobe boru si Beobat dan marhasohotan dobe nasoni tutu boru si nomor 5 jadi penguma pinoparni dainangon tu tolu bawa 2 boru paromai 2 pahupu 2 gudang nasia halak amang raja bonsor ibadah nadi bulan Oktober tahun 2020 saya ada kesehatan di dainangon menurut jalan matung lojar be dainangon merubah tu dia jalan langsung kami geleng nak buat dainangon ala itu tu dan sakap nak jalan dan sakap nak sakap ni tu hatta luna saud merujung ngolu dainangon na tanggal 31 Oktober 2022 pas di jam 11.45 merumur dainangon 57 tahun tumbas segudang dupuda hata si peopon hata si ngoto set dainangon
Tuhan yaka pinoparna jala dingolini nangon jolma na burju doon na burju bergaris ka berhula-hula merdonga tubuh suri menian akasi bayu hiu to do sedai nangon jala di barboding nope sian get matutu isa apot Tuhan Tuhan yaka pinoparna asaboy huto kami jejak ni dai nangon jalo kami di ngolu nami jale mangiru mangilek kami tutu tuakka liat na lolo asa wak kamu kami ditangyang muna asa tubuh anak ma akan asa tubuh anak asa tubuh boru ma nang asa tubuh boru asa ba dapat rokap ma akan asa dapat rokap so ngoni majo jujur ngolu ni dai nangon molihat hamatayan parhitian lamane po manopot diseski hamatayan parhitian manopot diseski dohot au ikom mamolus asasahat au tusi dohot au ikom mamolus nang pepina daw dopak hamateane nang pedika dauda dopak hamateane lam conok doha bengani lakaki tua jale lam conok doha bengani itu ajari upasatami pertekian lau matuk kata siap tubuh Totu sehari tutu posado roha meletu ate-ate alai didok Tuhanido tuhita parhitianido hamatianido parhitian laho matapot tot Tuhani dihita salhuna tongdo taunotta hamatiani dihamuna salhuna berenami borunami na borunami nang songoniho na boru ikonucolo matutu gabi parumemon di babor hatto nian pangiduamu tua mata dewata ikonucolo mahonian babor hatonna alai dak sakak mi na boru sakak ni dibatado jada pudaku tuamu tonanami salut na hula-hula udang do madok na king bolo mate amai anak nasyaka ngama gabi ama bolo mate inay gabi ina parunga syaka ngama alay bolo hami marpisan tuhamuna tarlumumi ba tuhona borku ikokodupe ape menuhuk naduduki diaka pahupumon posisi tutu rohanami saluhuna hami di sonungai horong ni hula-hula manang nasongod dia pe hinalugun ni pahupumon ikut doho jalau nak baturuho ni tuari-ari marsugut bola di baturuho kodi mariswang mahami akka hula-hulam na mga liapoda tuho na porko nang sungonima tuho bere na siya badung bere namin siya karan si B2 pos si tutudor aku di sini hubedeng
bodoh gabe ama si tirion di tengah-tengah muna salhuna abidi salhuna pangalahon ni anak pangalahon ni boru nang songoni akan naliat na lulu au kubedeng sadok kesalhiat sadok dang tarhata honau nari sabtu hidup ya uro tuso merula-ula luning doa uro tuso alai olo dang jumpa au ibu toko di jauh kusukun madibuang barubat sampai pola roneku kejar tu rumah sakit nari sabtui alai makatai au doh tetangga mungkin mabor rabe tu medan nina jadi di pos itu tuh doro aku di hamuna nakingan mulai natuari jala hubereng nabudari tuturni acarai tohodo tutu colo mana burjuon di tengah-tengah ni baradatan tarlumo bidi jolo ni tuatta naing masa sohonok kudu hamune nunga burjuhian iboto namion dia tunguluna ikon lebih burju mahamu bolo sehubilagi na buderi sia sekolah minggu sia para hari Sabtu sia citua sia amaku na buderi hubilangi tohodo tutu ibo tokon jolo mana burju tarlumubi di jolo di debata jala holon hata na terakhir tuau ibo tona namarsahi itokon didodo ikut jolo dalanan na doina gerejai bolo tumpe mate di si imana lokma i basani di batado ibaratna na hudok di si nunga di imana be na hasit na di ban di bata alai ikut di haboruson imana dobe ikut di delani dobe gerejai bolo dak salah au rasa kira-kira 2 minggu na salpu mai ima tonani itu kotueu ikudaleni do itu gerejai bolo tung mate di gerejai piau lok mai to ninna tueu jadi di hamu bereku doho saluh na borukku nang pola gajang be si doholon nami nunga tutu nungaen postang na dua-dua ton di juruta jala odo si pangedon nami bolo marujung ngolu na tua-tua di pulian na do bereng otak dak songon hita markaca tertaberi di pulian na do cepos itu tu doro aku nang songon ima di hamuna bereku na 5 unang marhata niku hamu ikom marhata nikama ahama nasugit di bagasan roham pasahati tu udam pasahati tu pungmu asadabo salhuna songon nata sakabi asa tubuhan anak indah nasa tubuhan anak tubuhan boru nasa tubuhan boru asadabo sirokkan itu diniaka berekon loho boru asadabo ti jala asa ingot tamu kesan-kesan jala ikut kitolong muna bugasna unang marpang usadian hamuna tu dirimu na sadiri marpang usadian maho tua mata debata ay manang ahabe na islakaban ni rohamuna adop doi diadopan ni debata asal ma sian ias ni roha siat tulus ni roha mangido tu adopan ni dewata ima buda kesan pesat tuhamuna salhuna bereku nang akawaruku mau liate dohonon kuma sohon hata pasu-pasu tuhamuna habang may nasi buruk songgok may tupia bea tujulan narion saya mana lumus yakang sa Roma na jagar upasap kami ma partikianan sokoni ma siya kami hula-hula mau lihat ma di orang hula-hula sa loob na
Nungalau donga deba tunada. Madaboto dewa tata dia lapis suruanna tuba dua genjangi Madaboto dewa tata dia lapis suruanna tuba dua genjangi Pasatain partikenam lau mangapu sian hasuhutut Parjulu sahali pasatami ya wala daun ronami tua mata devata kasih rohan soksoni tuhamu amanami nanami amat tarajin nattaru ibadah nama kaulong yami dihata tuoda dihata kapasu nabi nasahamuna tuhami terlumumi di permukaan ni denangon sanji amma ape dia baranami tua di persebulan nami tuamu nama kalong yami terlumumi diamu gorong bulan nami molutuk songonope pertoding ni perdalan ni pertuan ni denangon tangilo kami gusto asa totong gomos kamu tangihan muna ihami akikilang muna asa makira sa nadaw madusin na jono akan sa manitangan dihami asa mo sangap pamunitikina benon nawi yang karipargilingan sangap pamula-hula nami sangap pamutulang nami idikinat ingotan nami sudah kapas-pas duhot na rin na tuhami jadi soalnya tadi pengapu maruh nami di buat ma aik siapa cur bina tahu hata nauli hata nadingan tanya pasu-pasu apun nami nai marto ni dia soni na hata pengapu bila sama atau mana ada Kumabueti. Nasa joroma ikomate ikomago sibuki. Nasa joroma ikomate ikomago sibuki. Nabangulu ikomate asa tumbikam muse. Nabangulu ikomate asa daging odo gabe bake jalai kodo malake daging odo gabe bake jalai kodo malake asa sogo bake Mari kita kuan di bata ama, buat kuan anaknya Tuhan Yesus Kristus, buat kuan di parbagian. Amin. Nunggu terbuduk hamatian, tu bagason hamonangan. Jo hamatian di dia sorongni. Jo banatoru di dia hamonangan ni. Alai dosa ido sorok ni hamatian. Di bahini mauliate marohata tu di batang. Nama lehon hamonangan tu hitam. Mari tehite Tuhan Yesus Kristus martangiang mahta. Kali Tuhan debata amanabi nadi panwagijang.
Bunga di daun anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan mati analani dosa kami. Cara dipanggul hodo ibana asa dapotan hati goran dohot hangolua kami. Asi maroham di kami. Saya jari jalatu di mahami. Asa unang madili kami ala naum di juho dongan nabyo. Patugu maha porsion kami. Cara papinit marohana makirim di hamuluan sudut. Asa unang mangadumi kami songon naso tumadaho. Naso marpakiriwan. Saya taiti marohana mituho. Ay hodo si pangapun. Cara hodo hapesan kami. Nama sigatun tu hodo kami. Saat rodi hasusuda di bohal kami. Amin. Ali di bata Jehovah Tuhan nami. Mauliati rohanami di hodi hanguluan nama notong nabi natupam di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Marhite padubusyong. Kebatari hot kami Tuhan. Disada pakrimun nama ngulu. Pabuat dada hamatian ujung di padalan dan ngulu nami. Alai di para di hodo. Inganan nama notomi. Alani Tuhan paso-paso masuki. Kapaparan ni tayo nangon. Sa totong taruli ya kalas nirohan ang tuang katit kinarangro. Siguro magoran na ibagasan namin preto. Alhadisuho nakapahukunan. Ibagasan nakaparkarisuhan fe. Taruli ng tuang katit kinarangro. Alhabestaram dari bagasan nakaparsikolaan. Cupang gabi na kananulan ni tangan nasida. Ng tuang katit kinarangro. Orhati mahami Tuhan marhite kuriya. Dapat haruhon day nangon tu inganan para dian parsatok pinami. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Ay malungun dorohaku madabotuk debataku asari lambung na au asari lambung na ang. Ay malungun dorohaku madabotuk debataku asari lambung na asa di lambung Iramoti Tuhan debata maho. Lau luar dohot lau bongot olat nyon rudi saliling dililingna. Amin. Mari dikasih nomor 105 ayat 1. Holong doroha di rebataku holong rohana totong dia. Holong doroha di rebataku holong rohana totong dia. Ai di patu padu haluan marhite-hite anak naik. Ai di mamudum hona martuai. Sonang mamudum hona martuai. Nama ralian sian ulauni.
Namaradiya sian unaoni Naniulamu di hajal maun dalam mengihut hot surga. Nani ulamu di hajal maut jalan mengihut hot surga. Ali Riyama Boru Simanulang Sian tanodo pada mulan di dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debatana manopaho dohot Tuhan Yesus Kristus na paruhoko sia dosa dotodi parbadia na mojo tuang uruan na sura suda ima mangaramoti orbuk ni bakten paima ro ari parpudi. Amen martua ruakan amate maritehite Tuhani olat nion olo ninna todii. Asamaradia nasida sia nakka ulaonna. Ana mangihut tu nasida do nanula nasida martangi yang mahita. Ali Tuhan debata ama nabi nadi banua kijang. Odo debata napuna hami rudi sudi ngulu nami. Salehon mahiras niroha di kami. Asa marlas niroha kami pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahan tu tangamu mator di nami dohot daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Saya lehon tod di mi manugu-nugu kami. Asa diramuti kami. Moluhu bolus sami rurani lingguman ni kamatiani. Asi manokam. Saya pamasuk mahami sugut. Tuhasonangan na sundenggani. Amin. Mari demahita sian nomor 13 tuan. Hehedo muse pamatakon sian tanaman. Hehedo muse pamatakon sian tanomano. Suang mangulu bahinan Tuhaku, haleluya, haleluya. Suang mangolu bahenon itu aku, haleluya, haleluya. Pinasati keluarga lama baik tano paskan. Dikau. Alia manabi dari perwakilan Saya berbahagia Tuhanmu, saya mengharajomu, sesama kami berdoa lewat manusia dan manusia kami, sesama dosa kami sopan sana, dosa itu mana dosa kami, mulakan kami Tuhan, kalau manusia kami, ayo mana jauh, doa terlalu, roh yang aku sendiri. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Olong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi para badiama. Madongani hamu saluhutna. Amin. Mari dihita laos ditutup ma. Mari dihitan sian nomor 13 Pak. Saya masih pada adu nakor saya. Saya masih paina andona poseai Dung saha belakana tuhasonangani Dung saha belakana tuhasonangani Neng Roma ami pasatun huti-huti ni akai nami boras bir baik kamu na musik na ama.
roha ati mama suma tuata dengan mon pakai munan nong ima namar sialaun nong marujungo bisa ina nata haurongi apalagi bela satu kio jadi penungan tu songoni penungan nong sosial tahun ba tutup kina mong pakai muna tersinnya songon desira jadi ipas mahamu bona dia sutul nangi majalo ipas manang akapara dia tata nang ngalesong lima sidulong nami to muna sutul nami di semasa tanah roha son roha ni roha ni inang lima nong bumulo ngalap ni kuwata ucu di koluna Tempur juga tutup lagi bangun. Jadi kamu keluarga Saluna, ison adong do buat kami berpikir songon sosialisasi nami, sidongon nami tu kamu berfirma kedimuna Saluna mga tanon. Jadi unsong lipe arono nami, basi do oleh ate ma diamuna. Sa itu bigo ma karapon at karohamuna sa loob na keluarga. Jadi sidong namin sa linay, wala tegurang ma, sidong boti ma. Takas mereka kami nakon untuk kami kolong ni rohamuna ni sosial di tengah-tengah di paradatan. Kami pe tungbalga rohanami makamulatehon. So ni do day nang nakidongan ni ina namin nang tataruot pada pertakilan ni. Untuk di ngolu narong di patupuhamuna sosial di pa sa tamu tu keluarga besar nami ima perguipir asa terima tong to dinami majalo dohot mak persauli hon na pinasa muna tu tonga-tonga ni keluarga nami lumobi ma di pinopar ni dainang nong di mulumot tingi jana dohon nami tu tonga-tonga muna lumobi hamu gabongan ni amak taraja marhiti paradatan do dainang nunga dohon di dohon dinang nyan Petong matuhat tanah madongani dalam mengarang moti hita salu na dilihat dia mu ahi paso do gancang numur tahe di pasu-pasu salu nak kaudota ulumur ulamu nak keluargami di pedao na sepermaran Panginoon nami tuhamuna atas nama keluarga besar asa tunggomos tamu amanginang martangiang tu depan tuata anggia tu tikir mangihut si pawor hak nama tua mahami limobi atas nama keluarga besar nami songoni ma Panginoon nami mardunga mau liate matatu Allah dia do waktu dan kesempatan tuita boy mardomi taison nama rulo laburu ima nama bocir nani alap ni tuatai sada ina sia toata mata ison rodohami ulolo muna pasahaton boraspir ima adalah nami mangido tangiang tu dewata asa dilean debata tu hamuna aha nasakap di hamuna nasa dapat tarokap asa dapat tarokap nasa maranak nang marboru asa dapat anak na rohot boru jadi tuson donokku mungkin lang tadi hamudo piau asa pata do madirku aw ma anak ni pemuna perbalige mungkin kita ada kira pajupang jadi isoma oma kita mungkin pertama kali pajupang ama anak ni pemuna perbalige jadi aku tinggal di Medan jadi tuna baru pedawanok kuma baru sebenarnya nian itu ada perjuliat papuratata alai tak sakap nata sakap diri bata do jadi tabaga jama hurna puru mangurus akapapun na puron jadi do toko ata tulai ku Pak Jois lai hona matong sada bapa parho nak akabere namion anak munaon acara jari imalai saya
mudah-mudahan tabasya na walay asawi maparo na kabira namyon songoni majo atas yanaw. Gabi majalah horas dihamuna sa luho na parkelingon nami tarsingo na kinga dihuti-huti akan nalibuan ni natulang muna tuha muna sa luho na kang tuis kakoli maradupok kamu ang giya matujuluan ni Arion tong martamiak kamu tuha mata debata asaboy upal gasyani lao mga dupok kamu sa luho na parkelingon nami huti-huti ni natulang muna asa songolon nami masongon nidok na tua-tua pirmain na poki bahul-bahul persalongan pirma tututup di muna julu-juluma di dadan ni pangomongan songoni mahata boras pirsi pasaton nami tuhamuna pargelengon nami mardongan mauliate di rombongan ni hamu tulang nami bukan di hula-hula takas berit kami nak kenong di holong muna naro hamu dumubi kena tulang makuti parbuipir Dapat satu muna tutong-tungan ni keluarga nami marsialahon ima dipermuting ni dahinang nawalongi kami nang tataruhon nak kenok tuinganan para dianan para satu kenani tentang doron nami tuhamu mauliate akada tulang dahamu atas nama rombongan daula anggia matatong Tikira mangihut di tabay Tuhan madihita dus ni roha di namar hula-hula baru. Dia ada totok kita mas tangyangan. Limovi kami mangiro gomos Tuhan muna. Ururan dia kada tulang do rombongan di hula-hula gomos buat kamu. Akabere muna na pinupusto duman Tuhan pada Tuhata. Anggiat totong nagebe sangon na hinirim di roha dohot na hinirim di todi. Dapat dinasida akan tapasita. Limovi di akka popu nabi di Siliron. Nagkabisada ama di tonga-tonga ni keluarga marhita nang tininggal ni day nang dumalu tataruan ni akala bang urus-urus akarikon na totong buat kamu gomos buat tangamu asada po songon natahirim anggia di partipata di nabar hula-hula baru tutikir na mangihut martabata balas ni roha marhita akka ulaw na uli na dinggan songon ni majo hatanay makabulateon di haroromuna kada tulang do na tulang mabuan hunti-hunti parbuipir tonga-tonga ni keluarga nami mardongan maulate matutu isora perkami di perbulu dimana lao pemuna boleh tu solok boy tanpa paham apa dipikir sanari dan lao pahami boleh tulis kami alai mahiteon udah tadikan mangi rekam berbunga agiat gomos sangat tenang aktivitas menangis usaha sianon dia letak kasianon betul alau pada penami irau ni akan ulang nama na tulung di hari lima asal berpondok lebih tua asal berkamar atau yang ada diri ya pasti pas mau tenang jauh saya nak kemarin sudah pun mah ada